Assalomu alaykum. Koreya kajing ko'ruvchilari. Bizga konteyner kelib tushdi. Bugun 2020 avgustning 8'i. 30 kunda kelib tushdi. Mana hashotamiz buyursa. İçinde alpalıkka var. 4 porter 2 labo var. Gelmiş. Buna kadar ya biraz çek getir bunu böyle tartılayın lan trafik. Haydi. Hadi nerede bırak? Bir dakika bak. Ne ona trosta ne ona üstü yok ona. Bu çekedek trosta. Az kese bok çıktı. Ama iyi. O anqıta qaltırmış. 1.20 qaltırmış. Bir razmer anqıta. Eli düştü. Ulan ozuna qoşanıqa. 40'lar sizdeki. Benimki 60'dan 100 var. Sizdeki ondan aldın da durak da. Görmüyorum ama o. Bu iş değil de. Beşik var o şey. Haydi Roşet, çek şuna bak. Bazı maşinalar düşürüp karamında ikili burulatta tutuyorlar. Onu üstlese geldi. Onu üstlükene. Kanadında canış. Araba ne var? 5. Ha yemeğe de. Bir Gürcük'ten de o. Onu da yazılganlar mı? İstekaz. Bunu kaysı balon bunu kukena? Göydürek koy bırak. Göydürek. Göydürek koy. Var go labon. Labo got. Oh. On böyle koyup tutuyoruz. 2015 labo. Mum çarş gerek hazır. Porter var, labolar var, hapalıklar Koreyski. Canlılar bu işinler. Buna bular. Bu goloktoru. Bu işini hapalıkı. Razmermenen bizge zakaz boyunca qarasаңыздар болады. Bu işinler 15 dollardan 20 dollarga çeyin. По размеру кетет. Жаңылары, новыйлар. Так. 25'ten 29 dollar. Bu ahırkı
Onga kaldı. Bir tane. Halkalar bir kaldı. Buna porterler sonun kelgen. Bamperdi qadash kerak. Faran qadab qo'ysa bo'ldi. Buna porter. Ikkinchi porter. Bunlar da bortdi. Bamper kapot qadab qo'ysa. Al yerda shablonlar var ya. Shablon bizdeki o'sha. Qara o'g'li. Buni yo'q bilmas. Atirga tushadi figurni. Mana ekan porteri. Mana xatosi. Qadağatat bamperlerdi. Mana yaxshi kelib tushdi. Bizga zakaz bo'lsa, xayrli Napishaniyada nomerlarimiz bor. Koreyanig'i, O'shtog'i, Bishkekda ofisdagi komplektatsiyasi yaxshi aka. Складывание зеркала, мультируль, подогрев сиденья, подогрев зеркала, ключ. Бұл апаловка, леса. Kimге керек болса, қайырсаңыздар болады. Апаловкалар жаңалардың басы $25-дан $29-ға дейін размеріне қарай. Бушнилар, ошолле размерде $20 $15-дан $20 Nega tuğanlar? Porter bu. 2000. Olmaz 2015. Ona komplektasiya yaxshi o'tdi. Multirul, podogrev сиденья. Nega balonlarga жазып тұрбы, жазбаппы? Манас деген, а? Неге? Бізге заказ беріп қарсаңыздар болады. 30 күнге келді мына. Ешер чешпейіз. Фара, бампер, боковой зеркало чечіледі, ал сегізтауысын қалбасы үшін. Страховка. Боковой қапталда борттар чечіледі. Екі қапталы. Қалған ештекесі шешілмейді. Мінеке. Ассаламу алейкум. Бізге келген. Корея кежіге келген. Клиенттер заказ, подписчиктер заказ берген портерлер мұна. Ешбір шум жоқ. Машинаның состояниесі өте жақсы келген. Собрать еще раз. Жаңағы ақылабы 2015 жылы тентовый раскладной тенттері асып жаула. Бұл да мұна келіп собрать етіп қойып тұрмыз. Aka qanday kelibdir? Bir silab qo'ysangiz. Mashina yaxshi, xudoga shukr. Qanday o'ydog'daymi? O'ydog'iday. Kelishi qanday? Qancha kunda keldi? So'ngina qiladi. Komplektatsiya yaxshi ekan. Qanday jiklasa shunday keldi-da buyursa. Razısizlar. Maşallah. Zoom ko'rdingizmi? Maşallah. Sonuna. Turg'azı manani portga sarf qo'yib ketdi. Mana ke. Qana aka bir reklama qilingchi, qanday kelibdir mashina? Yaxshi. Bir silab qo'ymaymi? Xudo qalasa, mana mashina yaxshi kelibdir. Vardiga ordordimda ekan. Boshqa mene. Yaxshi kelibdir Koreyadan. Maşallah. Buyursin. Yaxshi qaydanızlar. Mana olib qashqa ekan bu.
Kadırdan sırtlar al. Admin ayda çıkartayım da bura. Ulan 5 gün tutacağız. Bu Kia Bongo 2015 yılındaki 1 tonne 200'lük. Bunlar yaxşı maşın oladı mı? Полный комплектация ekan iOS son ekan. Multirul, skladovание zerkalo, bitta bor javob bor ekan. Hozir sabrat etishadi. Buyursa bizga zakaz bo'yicha qayrilingizlar. Yaxshi qilib olib keltirasiz buyursa. Mana chekcha turadi. Tetikinde bir sabrat etdi. Taraftar to'sib qoldi. Mo'nlar bir labo